Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubabwira ko Perezida Kagame yavuze ngo ntabwo turi bagashozantambara ariko kuba bakarwanantambara byo turi byo. Uko niko yavuze. Hanyuma kandi yavuze ngo abacancuro banyuzanga RDF yinyicanyi iba yarabishe. Yo rero iza kuba yica abantu nkuko rero byagiye bitangazwa. Hanyuma rero muze dutera agatebe twumva makuru ubanza kandi subscribe kuri channel yitwa Ubuvumbuzi official kugira ngo rero ubutaha ikiganiro kindi nicyazaho cyangwa se andi makuru aje uzabashe kudukurikirana. Mugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagaragaje ko rero ngo nta muntu ugomba kugena uko u Rwanda rugomba kubaho, asaba ingabo z'u Rwanda kugaragariza ukuri abaruharabika. Ushaka kuzana intambara rero bakamurasa mu buryo bwo gukomeza kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'abanyarwanda. Yagarutseho rero kuri uyu wa 25 Kanama 2025 ubwo yaganirizaga abasirikare n'abapolisi ndetse n'abacungagereza barenga 6,000 mu kigo cya gisirikare cya Gabiro kiri mu ntara y'Iburasirazuba. Perezida Kagame yashimiye aba basirikare ku kazi kenshi gakomeye ka ngombwa bamaze igihe bakora ndetse bakorera igihugu ndetse nabo ubwabo batisize. Yavuze ko amateka y'u Rwanda yigishije abanyarwanda byinshi bagomba kubakiraho birimo akababaro ibihe bikomeye, ariko riragaragaza ko ngo icyangombwa ari uko rero u Rwanda rutazimira. Umukuru w'igihugu kandi yanavuze ko ngo nubwo ngo bari hari abashaka kwigira nkaho baremye abandi, ariko agaragaza ko ngo atari byo. Yavuze ko ngo niba hari n'ababaremye cyangwa se hari abaremye abandi, abo ari abahandi aho kuba rero abo mu Rwanda. Icyo bivuze rero ngo uko twebwe nk'abantu twigenera twibeshaho, niyo rero niyo mpamvu ibikubeshaho bitaba byuzuye, bikaba rero byaturutse cyangwa se byaturuka ahandi, bigomba kwiyongera ku byawe. Ntabwo biza rero bisimbura ibyawe, nta biza bikwambura uburenganzira wifiteho bw'icyo cyo, byiyongera ku byawe ndetse ukaba wanashimira uwabiguhaye. Perezida Kagame yanavuze ko rero ngo uwaha abanyarwanda icyo ari cyo cyose bitamuha uburenganzira bwo kwitwara nk'uwabaremye. Yabwiye abo mu nzego z'umutekano ko bafite inshingano nini haba ku gihugu rero ndetse niyo kurinda abanyarwanda, bakumira rero ibirura bihora bishaka gucuza abanyarwanda. Aravuga ngo hari abantu rero bibirura uhindukira wareba hirya bagashikuza kawe bakagatwara cyangwa se nawe bakagutwara. RDF ishinzwe kurinda abanyarwanda kugira ngo rero batazaribwa n'ibirura. Aravuga ngo ibirura murabizi. Yavuze ko rero nta myaka 3 cyangwa se 5 ishira hatabayeho icyugariza u Rwanda, nyamara rero kitaruturutseho ahubwo rero ngo cyaturutse ahandi. Yavuze ko u Rwanda rutajya rushutura, icyakora ngo iyo hagize ucyugariza cyangwa se ushaka gushutura u Rwanda, ingabo zarwo rero ziba zigomba kuhaba zikarasa. Aravuga ati kandi kurasa bivuze ko ngo hari abapfa abakomereka, ariko intego ntabwo ari ukwica cyangwa se gukomeretsa, keretse iyo abandi batumva u Rwanda batanarukunda barutejeho intambara. Icyo gihe rwose wa mwuga niho uzira mu nshingano nyakuri. Icyo gihe rero intambara irarwanwa. Yibukije ingabo z'u Rwanda ko rero iyo bibaye ngombwa ko zinjira mu ntambara bigomba kuba ihame ko zigitsinda, bitari ukurwana birimo kubabarira, ahubwo ari ukubikomeza. Abanze b'u Rwanda rero bakicuza n'impamvu rero barushoje intambara. Ni kenshi rero abatifuriza u Rwanda neza bagaragaje ko ngo bazarutera bagakuraho ubuyobozi buriho bagashyiraho abo bashaka ndetse bakica cyangwa se bagakiza abo bashaka. Perezida Kagame rero abakomozaho yavuze ngo tugomba guhora twiteguye kuko ukugirira nabi ntumenya ahavuye, hanyuma rero ntitunamenya igihe abishakiye mu kugira ngo abikore. Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda rero yibukije abanyarwanda ko nta muntu n'umwe ku isi wabaremye, bityo ko rero nta n'uwo bakwiye kwemerera ko abasuzugura. Avuga ni ubutumwa rero yahaye abarangije amasomo ya gisirikare barimo n'ubundi abofisiye bafite n'andi mapeti anyuranye basaga 6,000 baturutse muri RDF ndetse no muri polisi y'u Rwanda no mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS. Perezida yanavuze ko amateka y'u Rwanda rero ngo yigishije abanyarwanda yabayemo ibintu bikomeye birimo akababaro ndetse n'ibindi bihe bikomeye, ariko u Rwanda ntirushobora kuzimira. Yavuze kandi ko uwaremye abantu ku isi ari Imana nk'uko abayemera babyemera, atari umuntu kimwe n'abandi. Aravuga ngo uwaremye u Rwanda n'abanyarwanda ashobora kuba ariho
ariko ibyo ari byo byose icyo nzi ntabwo ari umuntu nkatwe, yaba ava mu bihugu bikize uva mu bihugu bya kure se nawe rero yaremwe nk'uko twaremwe. Umukuru w'igihugu aho niho rero yahereye avuga ko ngo nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gusuzugura abanyarwanda uko yishakiye. Hanyuma rero aravuga ngo hari abashaka kwigira nk'aho baremye abandi, ariko sibyo. Niba hari abaremye abandi, abo baremye ni ab'ahandi, ntabwo ari abo mu Rwanda. Twebwe nk'abantu twigenera kwibeshaho, ubufasha duhabwa bukwiye kongera ibyo dusanganywe. Ushobora gushima uguhaye inkunga wese, ariko ibyo ntibiha urwaho rwo gutekereza ko bakuremye. Ntabwo biza rero bikwambura uburenganzira wowe usanzwe wifitemo. Hanyuma kandi perezida w'u Rwanda yanavuze ko igisirikare cy'u Rwanda kidakora ibibi gishinjwa mu burasirazuba bwa Kongo, ko iyo kiza kuba kibikora kiba cyarisha abacancuro b'abanyamahanga bahawe inzira mu Rwanda bavuye muri Kongo bagataha iwabo. Mu ijambo yabwiye abasirikare, abapolisi n'abacungagereza bari barangije amahugurwa rero mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gako mu burasirazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa mbere. Kagame yavuze ko rero ngo mu myaka 31 ishize ngo nta myaka 5 ushira hatabayeho icyugariza u Rwanda, ko ibyo byugariza u Rwanda rero bituruka ahandi. U Rwanda rushinjwa gufasha umutwe wa M23, ubu rero wafashe ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru na Kongo za Kongo, no koherezayo ingabo ibihumbi zo gufasha izo nyeshyamba. Ibyo leta ya Kinshasa yise ubushotoranyi kandi ikavuga ko rero ngo yatewe n'u Rwanda. Kuri ibi rero Kagame yabwiye abo basirikare ati ntabwo RDF igisirikare cy'u Rwanda ibayeho ariyo gushotorana, ntabwo dushotorana. Ati ariko nubwo muri uyu mwuga wa RDF urimo kurwana intambara, kurasana, kandi kurasana bivuze ko harimo urupfu, hari abakomereka, ariko ntabwo intego ari ukwica cyangwa se ugukomeretsa. Nuko rero yavuze avuga ati rero mukwiye kujya murinda ubusugire bw'igihugu, mukarwana ku gihugu. Intego yanyu ni ukurinda umutekano no kurinda abanyarwanda muri rusange, tukarinda abanyagihugu tudahutaza. Hanyuma rero muri rusange mu yandi makuru twihuta cyane tugana ku musozo, Botswana yugarijwe n'ibura ry'imiti. Perezida wa Botswana Duma Boko yatangaje ko igihugu cye kiri mu bihe bidasanzwe kubera ibura ry'imiti ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga, bikiyongeraho rero ubukungu bw'igihugu butifashe neza. Minisitiri w'ubuzima muri Botswana Stephen Modise yaraherutse rero gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bigoye kubera ibura ry'imiti ya kanseri, igabanya ubwandu bwa virusi itera sida ndetse n'ifasha abarwayi barwaye igituntu. Icyo gihe yatanze umuburo avuga ko minisiteri ayobora ifite umwenda urenga miliyari y'abapola, arenga rero miliyoni 55 z'amadolari y'Amerika. Ibituma rero ubushobozi bw'iyo minisiteri bwo kugura imiti bugabanuka. Leta yahise rero ishyiraho miliyoni 250 z'amapola agomba gukoreshwa rero mu kuziba icyuho. Gusa Perezida Boko akavuga ko rero ngo bazakomeza gushyira imbaraga mu kuvugurura uburyo imiti n'ibikoresho byo kwa muganga byinjira mu gihugu. Kimwe mu byatumye rero ibintu biba bibi muri Botswana harimo n'ihagarikwa ry'inkunga yatangwaga na USAID, kagira uruhare rero rurenga 30% mu kugura imiti ifasha ababana n'agakoko gatera sida. Ubwo buryo rero bukaba bwarahagaze. Botswana kandi ihanganye n'ibibazo by'ubukungu bushingiye ku igabanuka ry'agaciro ka diama ku rwego rw'isi, kandi iryo buye ry'agaciro rikaba rero rigira uruhare runini mu bukungu bw'icyo gihugu. Ngaye nguko rero nuko byifashe muri Botswana, ibintu birakomeye. Hanyuma rero mu makuru ari kuvugwa mu karere ni menshi cyane. Ni iki kigezweho muri aka karere u Rwanda ruherereyemo? Na yaye makuru rero ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abajenerali 35 ndetse n'abakoloneli 6 bahamagajwe n'ubugenzuzi, barimo gushaka rero kubwirwa iki ahandi muri Kongo Kinshasa. Abasirikare bakuru 41, abajenerali 30 ndetse n'abatanu nyine ubwo n'abakoloneli 6 bahamagajwe mu minsi yashize n'ubugenzuzi bukuru bw'ingabo za Kongo FARDC mu rwego rwo gukora iperereza ku gutsindwa kw'ingabo imbere y'inyeshyamba za AFC M23
mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kuri uyu wa mbere rero itariki ya 25 Kanama 2025 umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yatangaje ko rero ubu ari uburyo busanzwe buri mu nshingano z'ubugenzuzi bukuru bw'ingabo. Bibireba rero abasirikare bakuru bose bari bafite inshingano ku rugamba kuva umujyi wa Bunagana wo ku mupaka wigarurirwa n'inyeshyamba za M23 kuva muri Kamena 2022 na bari mu buyobozi rero bw'ingabo kuva mu buyobozi bukuru etamajoro bwa FARDC kugeza rero kuri ba komanda b'ibikorwa bya Sokola ya kabiri muri Kivu y'Amajyaruguru. Uhereye rero ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu mazi, ingabo zirwanira mu kirere, akarere ka gatatu ka gisirikare ndetse n'ibiro bya guverineri w'umusirikare wa Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko rero General Major Ekenge abitangaza ngo ikigamijwe rero ni ugukomeza iperereza ndetse no kubona ibisobanuro ku ruhare rwa buri ruhande muri iki kibazo cya gisirikare gifite ingaruka zikomeye bijyanye n'ingamba n'umutekano. Muvugizi wa FARDC avuga ko rero ngo ku kijyanye n'aba ofisiye ubu bafunzwe ubugenzuzi bukuru bufatanya n'ubushinjacyaha bwa gisirikare kugira ngo rero byoroshye kumva ibisobanuro byabo muri gereza zitandukanye. Ngaye nguko rero nuko muri Kongo Kinshasa byifashe. Reka rero duse nk'abasoza gutya mubwire ko iyi channel yitwa Ubuvumbuzi official, nge nitwa Itangishaka Emmanuel. Cyo mwifuriza ibihe byiza, banzu kandi subscribe rero kugira ngo andi makuru atazagucika.